Incwadi yabaseGalatia sesihloko 5. Phasa sihloko lesithi ithelo lamoya nemisebenzi yenyama. Verse 16. Kodwa ngithi hambani ngamoya khona ningeke ufeza tinkhanuko lenyama. Ngobe inyama ikhanuka lokuphambene namoya. Namoya uphambene nenyama. Ngobe kokubili kuyaphikisana. Kuze ningeke ukwenda lekutsandzana. Sibongele make masilela lidla uNkulunkulu. Liyaphila babe wethu namhlanje inkosi. Sibonga ukuthi livi babe wephefumulele kuwe babe wethu lencane. Sibonga kwathi inkosi ukuthi liyendlula nje ekubephe ngemagama uNkulunkulu. Kodwa babe bese kuba livi lakho. Ngaphakathi kwalo Nkosi usibekele babe tidzingo tethu tonke. Babe wethu lencane nanamuhla Nkosi lambuke uNkulunkulu. Senze Nkosi ukuthi ukhulume kanye kodwa sikuvela sikhombisa. Khuluma babe ngelivi lakho umunye langamunye wethu Nkosi. Tindlebe tethu babe atikuculwe Nkosi tibe dakamoya. Letinhliziyo tethu Nkosi tibe damoya kuze tewuconza Nkosi tindlo damoya. Babothu lencane siyala Nkosi kuphuma singakaliva. Siyala nemoya ke Nkosi wethu inyonde tivela kulomubi uNkulunkulu. Lofikela babe kutewuleka lithi livi lakho wathasahlanyele umhlanyeli letefika tinyonde lezulu lalithatha lebeliwele endleleni. Siyala ke Nkosi kuba tindlela nanamuhla kunaloko Nkosi aliwe babe tinhliziyo tethu litikhanze tingumhlaba lovunzile lolungele babe kuyintolisha lembewu yakho uNkulunkulu kuze ikhule Nkosi ithelethithelo in hundreds and thousands folds of God. Khuluma Nkosi ngethana wakho labe ngaye uNkulunkulu qinisa babe ame ngesibinzi phambi kwethu uNkulunkulu kuze babe udownloada everything lokunanisho indlela tethu nasemphefumulweni wethu sakhe uNkulunkulu silambele wena inhliziyo tethu Nkosi itomele wena ungakho babe sinikela kabusha kuwe ngegama lika Jesu Kristu amen amen. Kambisela Hameshwa Hesitareni Usiso lwami Usiso lwami Luvela sitawuthandaza bese sesiye emakhaya. Moya waNkulunkulu uyangolela abafuni ukumsusalula ebumqokeni bekuba namoya phakathi kwemuntu lophilayo emhlabeni egameni leNkosi. Oh haleluya. Incwadi yabaseGalatia bazalwane letter to the Galatians egameni leNkosi. Lapho lo-Apostle Paul eBhayibheli lithi wayibhala akakhala labanye bazalwane writing to the Galatians egameni leNkosi. Leli bandla bazalwane nabaseGalatia briefly libandla libekade belimemukela uKristu lamemukela ngenhliziyo yalo yonke lakholwa nguye Kristu egameni leNkosi lakholwa to the true gospel, the gospel of Christ. Kepha bathe labasuka bahamba abapostoli egameni leNkosi kufika la khona sekuba nalenye imfundiso futhi letifikako tibasusa kunako lokwabasekelo ngekwelivi laNkulunkulu through the apostle egameni leNkosi. So now iBhayibheli lithi ngekuhamba kwesikhathi uApostle Paul nakaba addressa ngalese ngiyona sengifuna sibekiso because the topic of today sithi kodwa ngithi hambani ngamoya egameni leNkosi. Ngifuna ukuthi sitanga lokuthi ufika njani uApostle Paul la egameni leNkosi ukuchachisa lokho ukuthi abahambe ngamoya kuze bangatawufeza tinkhano kodenya egameni leNkosi.
There are times whereby libandla laseGalatia bese lingenelwe imfundiso letinye, like Apostle Elmer Sela has revealed ukuthi kwase kuba khona imfundiso tema-missionaries lekade setikhona setifundisa ngebumqoka be-circumcision egameni lenkosi, ukuthi in order for you ube umuntu longathi uyamukeleka ukuthi solukholwa wena lese lilungele ukuthi ungamseva uNkulunkulu, ungamseva naso wenza u-circumcision egameni lenkosi. eGalatia kwasekungene kakhulu imfundiso leti babuyisela back ku-carnality egameni lenkosi, sebasuka kule gospel yesiphambano egameni lenkosi. Praise the living God. So last week on the bazalwane sikhanza ukuthi ngumphostoli Paul kakhulu lona lo expressa leshisekelo yakhe ngale libanga egameni lenkosi, because we understand bazalwane ukuthi umphostoli Paul umphostoli lo waqhotshelwa ema-Gentiles betive egameni lenkosi, bese ukuthi Peter umphostoli Peter waba ngiyogqotshelwa emaJuda specific egameni lenkosi. La kufuna lesibambe khona nakulokufishane bazalwane kuverse 16 bese sesiyathandaza egameni kaJesu. Uthi verse 16, what I say is this: let the Spirit direct your lives, and you will not satisfy the desires of the human nature. For what our human nature wants is opposite to what the Spirit wants, and what the Spirit wants is opposite, it's opposed to what our human nature wants. Mfuna kunakela sentence nali bese sesiyathandaza. These are what human nature, these are two enemies. These are two enemies. And this means that you cannot do what you want to do. Logo kwapilo ukuthi kutitha kulobunye, as kutitha kulobunye nekulwa kwabo kulwa etubela igama lakho noma nekulwela wena. Uthi the last sentence, kuze ungakwendi wena nakho lokufuna. So now my topic is kodwa ngithi hambani ngamoya. Why is so important kumphostoli Paul ukuthi aku-emphasize lokuthi bandla laseGalatia ekukhonteni kwenu uNkulunkulu noma ngilibuyisela to the right path lapho ngangishiye khona. Ingathi uthi umphostoli Paul angeke nahlala nginani ngasonke isikhathi kulibona nokulimonisa ukuthi lunyawo lwenu lusakhonzile noma selulobaba. Ingathi uthi umphostoli Paul lokunganisida lokawusida wonke umuntu emhlabeni ngokuthi ahambe ngamoya, because the Holy Spirit is a good guidance to any believer lokufisa kwenda kahle phambi kwesiphakathi. So uthi umphostoli Paul kodwa ngithi hambani ngamoya. Esathi hambani ngamoya so iyasho ukuthi in what reason is hambani ngamoya. Uthi ngokuba because I don't want you to satisfy the desires of your nature, of the human nature. So now, ngubani the human nature? And nisizisiwe ungena njani umuntu wesimo semvelo empilweni yakho. Why sifuna ukukhulumisana ngaye ngoba samsizisiwe amebona ke, and the Bible say lo Yesu Kristu Jesu benjani so sidalo lesisha phela sekwende njani egameni lenkosi. But now ufuna besambe kanye basalwana. I know ukuthi maybe many of us bake bathitshele ukuthi once ngamemukela Kristu Jesu njengenkosi nemsindisi empilo yami, angisanako ukuthi ikhathatha ebuthonini egameni lenkosi ngikuresista kanjani liye into, because ngamemukela Kristu Jesu ngakho ke sengiphila impilo yetingilosi egameni lenkosi. Ngizama ukuthi once you have received Christ, the personal savior of your life, empilweni yakho yati lokho ukuthi nalesimo semuntu omdala is still existing. Lesimo salomuntu lomdala njengoba asho umbhali wesitabelo athi Davide nakakhala athandazela kuSiphakathi uthi hambe ngimbali mina umuntu
sihlupheke vele sicela make athatha sisu ngangivele emhlala ngangivele umuntu losola egameni lenkosi. So now how are we going to deal nemuntu wesimo semvelo egameni lenkosi emtimbeni losoti kumele ukuthi ufisa kwenda njani kwenda kahle phambi kwaNkulunkulu. Yilo incwadi yabaseRoma chapter 7 akhuluma athi nithi namfuna kwenda lokunjani nobuhle nikhanza sekende lokunjani nokubi. Why? Because lo muntu usinzisiwe but ukhona umtimba wesimo sesemvelo lesiqhubeka njalo sihamba phakathi kwakhe simhambisela into tangasemuva labe baphila khona. So uphosa uthi nithi kodwa hambani ngamoya khona ningatawufeza injongo denkhani konke. And leli gama lelithi hambani ligama lefuna ukuthi sililethe into practice nasifuna kwenda nasi sibona lezo sale verse ukuthi angeke umoya ongcwele wamemukela bese uhlala phansi. Akahlalisa phansi umoya ongcwele once wangena wamemukela wangena phakathi empilweni yakho. Nangena umoya ongcwele egameni lenkosi uthi ke Jesu to the Great Commission hambani niyokwenda abantu babafuzi bami but uthi ningakahambe aseniyeke ulinza umoya ongcwele. Nalathi uPaul Paul namhla kwalishwane ngawo ukuthi kodwa hambani ngawo. So now emukele umoya ongcwele it requires you ukuthi uhambe ukuze umbone umoya ongcwele ukuthi ukusebenzela ukuvikela kanganani ukuhola kanjani angeke ukubone lokho lapho amukela umoya ongcwele bese uyahlala. Lapho yena lokho libandla lokuqala abapostoli bangemukela umoya ongcwele base bayahlala. Egameni lenkosi yabayinye ipreaching lento uPaul Peter nakusizo no 3000 men emva kwalokho isiBhayibheli kaNkulunkulu abe babusisa ngebangetetele labazalwane egameni lenkosi phathi now the assignment the Great Commission base bayathoka manje sebanaka iminikelo sebanaka tilimi sebanaka tambulo sebanaka imisebenzi yamanje egameni lenkosi esobenza naseJerusalem base bayathoka ukuthi ufuna uhanjwe ngalo moya sesibekele to all nations. So uthi uPaul Paul hambani ngamoya khona ningatawufeza injongo egameni lenkosi temtimba noma sesimo semtimba semuntu lokucala egameni lenkosi. So nifuna kesinabela ngabathane la how are we dealing as a church not in human nature. In human nature bathandekayo ayisinziso. In human nature ayinenzaba ukuthi uyintombi yanabo ayinenzaba ukuthi usila 40 days 40 nights ayinenzaba ukuthi uhayita ngetilimi wena ayinenzaba human nature nayo ifuna ukuthi indzawo iyithole kuwe. Ingakona Jesu nakazilile egameni lenkosi angakaqali ukuthi umsebenzi wakhe emhlabeni bekawudele Sathane weda wata-advertise i-human nature wathi ngiyakubona lokho ukuthi wena uyindodana yaNkulunkulu kepha ngithi ngoba nakulapile kuqula nanga ematsha uwenesiba abe-introducela amnika ukuthi njengoba uzile ukuthi ufuna ukuba spiritual feel but asuke nanawo ukusebenzisa nanawo ulambile wena uyasidinga sikwa nesitawubhuduka kula manje abekunika i-human nature ukuthi njengoba uhamba lenkosi but ufuna ukuthi ubathi kokuthi nami ngayeceleni kwakho acknowledge me as your partner located angenza ukuthi ukhethe kuhamba lenkosi but iqala ukuphathisa i-human nature. You must also listen to the human nature. That's what the devil wants about the church. What's the Roma chapter 7? Nakakhuluma uthi ngekwami ngiyajokotela kwenda lokuhle kepha ngikhanza ukuthi kunemthetho losebelayo emathanjeni akho. Nawe hlala echapter kunesigaba lapho bese uthi awu kodwa mina umuntu wasihlupheka ngiyakhululwa ngubaba. Bese uphinde uyaphendula ukuthi kodwa akabongwe uNkulunkulu ngaKristu Jesu. Praise the living God. Lokho ukuthi ke bazalwane empilweni kwethu simkhonda uNkulunkulu. Asathini kuye ukuthi asiyawuba nemtila ndvulela ngokuthi angihluleka angikhonanga ngani ukuthi ngivale zipho ngimba bemphana zingishadile la akude egameni lenkosi. Asiyawutila ndvulela ngetilo tenyama nekisolomane tisigila kungamhlalo. Solomon ngamhlalo kusinetibitendle disuka kule human nature. Egameni lenkosi khona ukhulume ngenaxole khona ukhulume egameni lenkosi ngoba magabolo wakhuluma ukuthi wathi susa lelitshe
lesehlitweni yakho lokungaxoleli lemaqubuleni langa and so on kukhona uGalashiya chapter 5 dithelo leto kenyama ekhona. So now umpostoli Paul uya-emphasize ukuthi akuhanjwe sikumoya. One of the best things lesitawutithola nasesibemukele emoya engcwele sehlile wehla phakathi kwethu lesitawuexperience nasihamba lapho nasitawubona khona ukuthi umoya engcwele usebenza tigaba tingakhi empilweni yethu. You won't see and you won't know and you won't understand bubuhle bamoya engcwele ungakaqali ukuhamba. There are many people abathi mina solomukela Kristu Jesu angiqali umuntu angivunzi umuntu mina nje ngithulele kuthi umuntu angakambele eqala ngokuthi lapha after church ufuna sokuyophendula indaba daboswa mina nje ngahlala ngithulele. Let me tell you akukho ukuthi thulela nasomukele emoya engcwele egameni lenkosi. You are ought to do something as the Holy Spirit leads you. Ingathi ngompostoli Paul uyaba nokuthi bayaba khona abantu laba bemukela ngomuntu bese bayahlala. Let me tell you, uhlala namoya engcwele utawugcina ubolile. Moya engcwele wagcina wabuyela enzaweni yakhe. Wakushiya lapho khona. Because ufuna uwabone amandla kamoya engcwele, utawubona njani amandla kamoya engcwele? Uma uhambe, udibane netimo. Uthi nawudibane netimo moya engcwele bese uyaqala uyalibamba lwimi lwakho. Nawuthi uyahamba egameni lenkosi enzaweni yakamaphathini. Uthi uyahamba kube khona kunyatheleka lokwendakalayo. It is where you are going to see usebenza komoya engcwele akubamba akuthoba athi ungaphenduli kanje. Athi ungamthathi kanje. That will be the fruit of the Holy Spirit working in you. But now I'm going to tell you about abaphumela kuma masilese babona bona liyabavuma abathulile phela bona ngemagagu egameni abaphumele mine ngitawunelisa ukuthi mhlane. Let me tell you, moya engcwele uthumela Herod kule comfort zone. Utanhlanga ntathi ngiphuma nitawuphuma labanye bakhona batawuphuma banga-understand ukuthi it is God working. Batawuphuma babebitha ekuthenini waze uNkulunkulu wasiyekelela ekitheni lethu lesingeHerodi wasihlakata sihleki kamnandi basema there are times whereby uNkulunkulu nakasathimisele kusebenzisana nempilo yakho egameni lenkosi utakususa enzaweni longacabanga ukuthi bengake ishi. Uyawushisa lokufudlana lona thabu awushisa lokufudlana uthi uphakamise emakhala bakutshela ukuthi nasesifunye emadamashini namaphuka emadamashini nasebibhendashini egameni lenkosi bese uyabona ukuthi God is in the business of my life. Ufuna kufunza umethemba ufuna uqaletele uthatha inyawo uhambe ebinyathelweni lakho. That is how we are going to see kusebenza komoya engcwele ngalokubandi uma soqaletele uhamba kamoya. Kodwa kithi hamba kamoya. Khona ngatawufesa. Dingani ukuthi nyama. Dinemba sana dingani ukuthi nyama. Dingani ukuthi nyama. If we are not careful ngato, kwesinye isikhathi inyama bazana iyakhona ngisho nekukhuluma kulomthimba wamoya. Nangabe ungakaqini, nangabe bize futhi kulokugcwalisa kwakho ngomoya, ungahambi, ungaku-exercise, ungaku-practice, itawukhuluma the human nature ivakala. Ikhulume ivakale, nibe ku-discussion njengoba Eva nenyoka baba ku-discussion about isithelo. Yakhuluma i-human nature u-Eva iyavakala. Nalamuhla i-human nature iyakhuluma empilweni tethu. Abekho ngosazalwane sisobabili lokhu singakwenza sidaba sesisuka umlomo. Abekho ngosifundisi futhi lababona lokhu ungakwenza utabanza futhi ubuye u-act like you are a newborn again. Bude lobonile human nature. Kanti ufuna sathi ingunye ngayo ngokuthi sisheliwe ngayo content embathiwa lisele
Uyabona ngoba bathi ukuthi abaningi. Nangoba bathi impilo nami ukholwa ukuthi sisekadele ini. Bazole sibanga ngathi sake saphunyula lesibuya khona kwethiwe isitha. Saphila ngekwenze uthi umpostoli phakathi kwaseGalatia uthi ngake ngaba neshisekelo lenkulu umhlasela libanga. Uthi ngakho sembili kakhulu kwenza bonzama lethu nidumula ndangula libahle egameni lenkosi. Ukhomba ngokuthi wake wa-excela ku-human nature. But lokho sakhuluma nyalo uya-understand ngokuthi nangeke uhambe ngamoya i-human nature itakugila utathi ukukholwa akunamsebenzi. Singafika isikhathi sesihlale egameni lenkosi sokuthi konke kushabalale konke kubune egameni lenkosi bese i-human nature itshela ukuthi yayikhona imitamo lokho yenda ngasemuva wawuphila you were making fast money fast cash. Indeceive i-human nature lokho ukuthi ubuya nasoqongo egameni lenkosi kwanyalo asokuphonje bathi kunesimosha lesitemande akashi asuyolima nje sivanze sensakho ubuye because nyalo i-human nature ithi you cannot survive ngale ndlela lesekhona. Your account is even negative. You cannot survive. It's human nature. Shida la maji abesini. We are better. We are better. Lumfaki utohamba. Lumfaki utohamba. Shida la maji abesini. When you get the will of the spiritual nature egameni lenkosi lapho athi ngombhali anakile ukuthi umuntu angaphila umuntu angaphile ngesimo sodwa bese angaphila ngemali kanjani ke. So bazalwane ekhulumeni kwami ngahlala phansi isenini asi-adapte kulo mtimba wamoya sisi singaba kuwo mtimba wamoya bese siyawathi emaqhinga alomtimba wakuzala wenyama lokho ukuthi awukafi wona egameni lenkosi nanoma nkosi ibelindakala kubazalwane lo mtimba lo nenkosi nasiziswana awuhambi yokujiswa uthi umpostoli le human nature uthi bakhe Jesu kanjani bayibethe esiphambanweni kanye na lokho ukuthi suka sibethele ingahle lokushakashaka kwayo but your space existing the human nature is always pushing ana le khetini ukuthi ngifuna kuvela la so nakabe sesibele kwalondwele bazana asebenza phakathi kwethu ufuna sakile ukuthi the human nature will always try to deceive us asende kwathi lokukholwa kwesikhathi ukukhulunywa ngehlale basana wakhulunywa ukuthi walihlala nami uthandaze uMoyengcwele akuside to understand your wilderness yakho utawufuna ukubuka ukuthi ngize ngifike la akusibo imbathakathi nize nibe la kulesimo lesempiso lesiqalo ingaba kusibo ukuthi umakhelwane wakho and start to create bitterness. Kanti usehlane uyakhiwa. Wakhelwa lokuthi ukhone uovercome namuntu wesimo lesithathu. Ifuna sothandaza mase. I have some few points. Ngifuna siwathini. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Ghost. When you walk, it's different than sitting. Every lohamba uba ne-experience ngaMoyengcwele but umuntu lohleti has no experience in the Holy Spirit. Why? Because akakake ahambe athi asahamba naMoyengcwele wase uyakubona Moyengcwele ukuthi ulusito kangakanani empilweni yakhe. Uhlukene nemuntu lohleti anaMoyengcwele. Bathandekayo, it's my prayer ukuthi lapho labangabemukeli Moyengcwele kungathi bangalangathelela kube muntu noMoyengcwele. Moyengcwele uyena latakufundzisa ukuthi lokho kusona. Nasabemukela Moyengcwele
ngekuphelela kwakhe asiyawube bantu lesifunda nako ukuthi usono ngani lo. Ngisho nebantu labasha nasebagcwele ngamandla kamoya bahamba ngaye emoyeni because uyinkinga lo tamebungela emondweni bese uyahlala yena lakwathi kungamondweni wathi umondweni ufuna uyawumuva ebandini emva lokho ayibudanga the Holy Spirit. Nakhona kumuva kwakhe akusimo kumuva njengoba kumele umuve but uva lisinga lakhe emve ukuthi hayi mondweni umthindile but nakaphuma la awubele ayeyohlala. But supposed to be walking. Nasa sibhele ngamandla kamoya ongcwele bazali angeke sibe nekuphushana inventa nkulunkulu, angeke sibe nekubhudana inventa nkulunkulu, angeke sibe futhi nekufundisana ngekuphiza tifunzo tekuqathuda nasesinamoya ongcwele because umoya ongcwele ngeke lofike athathe over fundise nalo bathi ngeke kufunde nababe mphanazi nababe zilisa nababe dlamini afike ngondweni akufundise uze umanga ukuthi wow uthi umphosoli phakathi uthi leli vangeli elishumayela angembulelwanga umuntu futhi angelimoyelanga kumuntu egabeni uthi ngambulelwa ubaba. It's my prayer misaqala ukuthi leli vangeli kungathi besingabe sesiyenza ukumbulelwa yeli Bible school egabeni lenkosi, ingathi besingabe sesiyenza ukumbulelwa ku YouTube egabeni lenkosi social media bese sesifuna ukuthi umoya ongcwele awulembule nakini njengoba alembula uPaul Paul nakini kodwa ngithambani mamoya bantu abasha nabatawuhamba ngamoya ukuthi kufanele bagqoke njani. Bantu abasha nabatawuthi nabagcwele ngamoya bese bahamba ngayo batawukwazi ukuthi abahambi bema yonke indlela nabayisitolo, batawukwazi ukuthi impilo yami ngingayigcina njani ilehlanekile nabagcwele ngabantu ngamoya. Because the biggest challenge emabandleni bantu abasha abashibili abaphuluki bangumhlobo uthi ubajubele ngala sebangala ubajubele ngala sebangala sebaphumile ngala sebangala sebetela lokudla manje bantu abasha bantu abasha nabathi nabasebemungele emondweni bese bayahamba batalajwe balani ubonakala ukuthi kwakunesizwe shaka yayesaba khona yayethambekile kuhamba kwayo kwakungasoleka because yayihamba namoya. People will not see you and recognize you as somebody nonamandla kamoya or as somebody nosithunya sankulunkulu ebandleni nangabe kuhle egabeni lenkosi. Let me go through this. Kunebantu bazana baye bathi mina leli bandla seshalom ngigcine ngathi ukuthi abanakani spiritual abakhulisana sipho sami size saphela nekuthi abakamniki platform ngokuthi lesipho sami singakhulu ahlale umuntu bonke lafuna ukusebenzisa athi bona abamboni njani. Let me tell you this, uthi ndiwa ngalesini lapha umuntu nosona moya ongcwele uyahlupha. Sikubone nini ukuhlupha kwakho wena ubona athi ungena moya ongcwele, ubonakale nini ukuhlupha ebufakazini. Ngiyacabanga ukuthi abayingokumakabula sebayathi inkonzo yabo ukuthi inkonzo yokumakabula yikuthanda Barnabas nokuthanda nabo. Why sibone njani asayibona ahledi alapha angokumakabula but siyibona ukuthi uyahlupha ngokumakabula njalo afakaza ulale nase sawugcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele basa lenza lokho encane leli emfakazini. Ngisho ukufakaza iyo encane sonke siyawukuba lapha sishiswa unako umoya ongcwele lasekafakile emalungeni ethu mathandeni esohlonza njengempilo okujelemali siyabe sonke sifuna ukukhuluma na moya ongcwele la kuphula ngaphansi kwe. So bazana kwamele ukuthi sigcwabe ngamandla kamoya ongcwele then we begin to walk. So lokuhamba ngilakhona ubonakala khona bosesigugu sakubona uphi ukuthi bebahlupha ukuthi uNkulunkulu beke inkonzo ye-intercession ne-worship. Athi lo munye mina mfundisi manje angisathi isipho sami ngisamele ukuthi inkosi manje imbulele ukuthi mina nginasipho sini. Ngidabe sesengiyabonakala nabi ngiyabhabude ebandleni kwanyalo ngisakhasabi isipho sami ukuthi siyini.
uhluphe nini wabonakala size sitokhona ukuhlela ukuthi kamhla sitawucela ukuthi make Gumede asakashwayele bomake lento lasihlupha ngayo la emakazini lento labonakala solomane iminyaka bomake bangabenefita ngemgcibelo make Gumede ngemgcibelo lodawo ukhona bomake uhluphe nini hayi lapha ebantwini ukuthi nje mina sengicabanga ukuyekela ngoba solo hour recognize ukuthi lami ngiyingxeba uhambeni asihambeni basana banabasha batawuqaletela kuhamba ngamoya ngcwele kuna nami lokuvikela amalanga bathi neyathi pro yini pro basana ikanjani pro bayani uma ngeke makhulu basana yemngame yayi umchazele ngamanga neyathi pro basana babeze ngithi i-prom yethiwa bantwana ba-form 5 nasebahamba nasebathetha sikolo ngumangele bazalwane kanjani i-prom so ngumangele bazalwane ngasi bakhona abantwana baya-prom angifuni bazalwane kunonela ibhoyela angifuni nonela but lento lekuyivile ngale prom kuthiwa i-prom anombilana kuthiwa lento ye-prom le labantu abethona sebaqeda lo form 5 baqala nje form 5 baqeda babese baya endaweni le-expensive bathi labayalomzamo baye labophathini babo bachuze if it's a girl utawuchuza a best boy that afika danse naye which means the earliest couple kuleyo prom dlala cabathiwa yakhe prom kuthiwa kule prom bagqoka lesi-Jezebeli bagqoka lesigomora neSodom kule prom kuthiwa kule prom kufuna kube with a very expensive clothing usikolelelweni umuntu kulelo mzaba umuntu letingombe umuntu etingalweni ngisho lintoni kuthiwa kufanele libe very expensive nyobuba kufuna kube ngimloti afike abathobe bokuthiwe abengagqoki abeyidlile indwawo kule prom bazalwane leti tinto letincane sibona ngasuthi sithi nasikhuluma kulabanye batali bathi mfundisi musavimbela kujabula kwabantwana kanti timpumushe letincane letetakwenza njani egcineni ngenxa yokungagcwabi ngamoya ingcwele ngenxa yokungahambi ngamoya ingcwele sabona ukuthi sathana ulikhili kanganani bantu bethu saspenda bo-16,000 sabamisa komiladies sabamisa ko-acaments kodansi kokuthi choose the best outfit atongayikhetha uzuphume wedwana ukuthi leya uvele umtimba nomkhaka bozibongele ngani ukuthi ungumntana ongahambi ngamoya udayikhokha leyo mali umthengele sibongile abuye necleavage lesuka esibeni yekhabeni abuye nemtholo suke sitale ukuthi engqulwini uyakuphloma hayi ngiyaphisa-implement ndamxolela bazalwane angikhulume kuye lesineke bazalwane moya uyasifundisa ekureyizeni ngisho labantu abethu moya I was speaking to my wife ngithi kumngami angifuni ukunyeka make mphakathi kuphakama kwami nokuwa kwami bazona bangayi bokufuna somewhere else anywhere else abethe kuwe nguwe longathi ukuthi ngaqala nini ukulimala ekholweni nguwe futhi longathi ukuthi lizinga lekukhona uNkulunkulu laba bemkhona ziyenyuka noma liyehle umkami boba ningathi yena banathi bonke empilweni nabo make ngabo and ngitshela umkami ngithi kungumsebenzi wemfati ukuthi indoda yakhe nakayithanda ngomqiniso uyawuyirebuke ashizintweni because uhleti umoya ingcwele uhamba ngamoya ingcwele uyawumbonisa ukuthi indoda yakho ayisahambi ngale ndlela lekade beyihamba ngayo lisathanzana ngitshela umkami ngithi imfihlo yekuwa kwendoda sithiwe nje babemkhwana zesowile umfati njengoba na-Adamu wakanjani ngemfati
Ngumfati lo decide ukuthi indoda ingaqhubeka ikholwe noma indoda ingafa ekholweni. So indzaba isele ebafatini ekuweni nasekuvukeni kwemadoda. Why? Because umfati very influential endodeni. Ukhuluma kanye umfati ngeke lithi wena mfati musa kuba njengani njengelitonsi lelishaya kancane libanza ukuthi noma phuma ubuya ngaphandle la khona litonsi lishaya khona ukubeka isikotho sigodi ngisho khongo. Umfati unesithozo wakhuluma kanye wakhokha instruction yonke Adamu yaNkulunkulu wakhe. Same apply ke bathandekayo. Bafati babambisene bomyeni. Kwesinye isikhathi bawisa ngepeer pressure. Le hot drop okay babibuya nini? Agcine babengasakhoni nekuthi ekhaya hlala emsebenzini ngenxa ukuthi nakaye ekhaya uyakhanza indzaba ye-hot drop Solomon. Lapho sofa betanini bafati usana mfakela ipressure. Amathi fika njani lapha. Ukhona lekhuluma naye. Labanye amadoda ataze athimande aze edemabhilisi egameni bonke. Labanye amadoda athimande aze empilo lesiningi. So why? Because of pressure coming from their wives. Delilah, uyamthanza yena, ngiyamthanza. Ngibone ngani ukuthi uyamthanza noma ngitshela imfihlo yakho. Ngibone ngani ukuthi uyamthanza noma ngitshela imfihlo yakho. Bafati labende moyeni labangahambi ngomoyeni. Emadoda abo abapusha to the age. Isinasela kama bona ukuthi indoda solo ipushwa ngoyiko wayiwele. Aqhubeka kupushe. Ngedinga bona ukuthi imali ekhaya ikhona bhadala imali ikhona bhadala gesi ikhona ukuthi sihlale esidini ayikhona ilanza bosofa ifeksha. Aqhubeka athi ngeke ba. Sozowesithathu unyaka Solomon esihlale esidini. Asoqabanga kabi apushe iwe imfotho. Labanye amadoda athi makaphume abazalwane. Why? Because umfati lo happy ngamo. Persist wa insista till develop the capacity of the man. Musali ufakela emadoda peer pressure or acid pressure. Ekamene boss. Angathi fika njani lapho ngiyobose kunathandaza. Angathi fika njani. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi lokukhuluma kanje lekhaya uthi lokuyathela. Wake phambili umfati la kubambisa ngiyethi iqhamuka ngibona ukuthi ngifuna ukwenza umoya. Abone ngalokubuso lokuthi uhalele. Afika athi okay. Sawubona ukuthi siphila. Ngibe ukuthi why? Because ego yendoda inemfati. Ukuphuma la wendoda ngokuthi lo mfati upheza ngakho. Angiphithi. Nangabe ungumfati indoda yakho ungayishaya indaba. Ukuphuma la kwayo lesizwe sakho siyaphela. Nebantwana bathi nebayicala ku. Muwe wena mama. Nolonga yini office layo. Nolonga recognize the office layo. Recognize the office of your husband. Noma ngabe kuthiwa ngana mali. Noma amadi ngena njani. Sikhuluma ukuthi kodwa mbala ngamoya. Bathi moyo uyaphephetha. Bomake nabangeke bahambe ngamoya. Batawuhalela dilo because Eva wahalela. Wafika sasa wafike lendo wayishamatisa la mehlweni akhe wayikhithanisha. Wathi manje wathi Eva. Sasa nabambuta ukuthi did God really say so? Wase Eva naye uyaqala ukuthi nowathi vele. After lelo asamkhansele. Bomake bakhansele kalula because bomake basitsha lesithatha. Bakhansele kalula bese babuya bathi sitress lapha. Ingalali indoda itiyele ukuthi itamthola lo 1.5 wale dress ayifuna. Hayi ukuthi lo mfati akabambathi, hayi ukuthi lo mfati uhlubukile egameni lenkosi unawo lo mfati bathi inkinga sekuphumela idress lesha nayo ufuna kuvela kuqala ingakagcwali lesondela. Iqale ngamanye imphansi. Aqale kupressure yokuthandaza. Umfati lo ngeke ahambe ngamoya uyawulibhidla ikhaya lakhe. Njengoba labazali baseGalatia bebasakahambi ngamoya besebehamba ngaba religious.
sebaqala ubuyele emuva emfundisweni enyama kodwa ngithambana khona nakamfuthi ngifuna ukugcina nabo asaba ekhambeni lenkosi flat nana ukuthi kusho ukuthini lokubhali verse 17 verse 17 verse 17 uthi these are two enemies and this means that you cannot do what you want to do. Lithi lesizwe make masebenzise siyathanda ukwalefuna sikunawe lapha sawa ngobe inyama ikhanuka lokuphambene namoya namoya uphambene nenyama ngobe bokubili kuyaphikisana kuze ningeke ukwenda lekuthandayo ngifuna kuthina nalapha ubokwathi ukuthi nangabe inhlito yakho uyiqinisa ukuthi moya ngcwele ayibuse impilo yakho ubokwathi ukuthi kulo mhlaba kude neutral nangabe ungekho elihambeni namoya ngcwele lokho ukuthi wena ubunako lokuthiwa kwena njalo kokubili kuyalwa kulo kufuna kube nakuthi kube ngento ongena kuqalelweni yakhona sekaphelele konke so nakuthiwa ke asihambe ngamoya lokho ukuthi by automatically nasihamba ngamoya sithabe sesimuyinisile moya ngcwele lolwa nasathane ekufuna ukungena kuqalelweni yethu ekaphelele konke because empilweni yomuntu umuntu unikwe emandla ekuvimbela nekuvumela ingakho ke egameni lenkosi uAnanias naSafira iBhayibheli lithi wabuta kwathiwa nimuvumeleleni Sathane uyavunyelwa kanjalo naNkulunkulu uyavunyelwa lemibuso yempilo ayimane ikifohlele empilweni yomuntu but iyavunyelwa ngithi lapho emini sesawuthandaza ngathi egameni lenkosi musa kumele ukuthi maybe uyaze ushintshe egameni lenkosi ngokuthi uyabona ingilosi ithi phambi kwakho ikhanya njengembane egameni lenkosi umphona uNkulunkulu umperceive differently angithi lapho singakaphumi you can make a decision ukuthi uNkulunkulu wasithi esempilweni yami samvile lokho ukuthi kunemibuso lelwabo lejakuselana kuyangena empilweni yami asemkunike iassurance ukuthi usalwa egameni lenkosi nalowo mbuso kumnyama mina ngiyinkosi impilo emphakathi I am already opening the door according to Revelation uthi kumile ingasemnyango ngiyaqoqotha loyo losomvile angavule kungene ngendlela egameni lenkosi asukweni sawuthandaza Lord Jesus Christ enter to my life samvile khuluma kwakho samvile ukuthi wena bantu lotohambisana nabo labahamba bagcwele ngamoya lapho ufuna kunquma egameni lenkosi ukuthi usaphikiswana egameni lenkosi semvetiwe ukuthi